Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Khasi Students Union West Khasi Hills District kalami syakman ban persya jor ya ka jingtmu jang ka sarkar jilla ban lilam ya ki sanpo hunreu teli ki substation syaka company BECIL ka ban Noida Uttar Pradesh. Habaya kren syikilat pathai khubor Presiden jong ka KSU West Khasi Hills District uba John Fisher Nongsiang Presiden ka Seng ulakam bakani ka jingtmu jong ka sarkar lengba menteri ketenat sam boarding ke pensubajur yaki babun balang bakala bandon ke air ke Asia London halor kene ke jingtmu lilam yaki tai ki substation nakanya ba PCUS district adin ba kalai yaka jingtmu di sarkar temu ban lilam ke arteli di project komtru por plan baka menteri lejka por plan begitu di samping dari di port di substation siapa company MS Broadcasting Engineering Consultants India Limited kabadi na po Noida UP company di corporation but maintenance jangka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited kabadi kawin na corporation jangka MECL di kejiwan kejingai yang kami sarkar kami company di Basiman kalau kajima itu kata tentang ya ka rijongi nakumbang tiap kejitmu di company hi bagiwan sa kani ka state jongi barmatrai ne banwan ini kami bisnes kade di kejingi nam dan akaleng ke sarkar ketemu ban ai kani ka ai lilam ya kani NCL sa kani company kan warajing ada kata ya di pagba apa kajelahi marketing item kade company limited kade company ke balang kuno nama apa kade ke bala syurai da power minister bosya IT direct kade kan da page benya ya gajin ya kanu ga ya bade ke jitrekam dengan company teng sutu bakani kadang ke calendar kalau ke jing ayo sa kade company marketing ka jing pada kalau ratusan senam kena awal kini ke Malaysia siapa tiga company ini kemengi hakini di senam juga lagi sibun company di belawan bertrai berawal kemengi ainuksa pun kan di bawah 0A EMRI ini sibun kijing jom kinong trai belah kamtam kini di staff di bertrai teh nomor kijing memio ya katulog menunai haban yaki haban misi kemat banyak tangan berkiwi-kiwi banyak tang katulog jangki te kunjuru avede berki nongbala ki wanra ki haban wara nabar nomor ki ongbai ba ki nong trejung ki ba ki trajala ki duna ha ke jite kum ki skill labor kum ba niaong andre kade ta ke ji aidau nomor ba lada ke NCL baru kata la berkemian ni ba Ibreu apa kajala jungi istiwi ke bilai kimji ini aman punai hawat kita kiji dunang yang tai hak dia de kiji sibilai ndai nga kapung kiji tip abang ipet naki jingtho ni ba nak kamtam apa refasi apa jentia ki nang penangkan kalat ki jusu man kapor ndai ni apa Garo Hills ki nang penangkamat kim jusu param ka jingsaram ka de na po Garo Hills jika jikeli minta kalau kumno apa ke refasi mudban benda yang kijimi tiba kami ndrepo Garo Hills Park kini ki jaka tiba saram kimai wai kini kepedi ke jing lek siliam ne ke jing tunu ban sinjat ben ya ki jaka jongi dan akan yang jong ni so ba kini ke ga ke jing tunu ke ba sanjat nak yang jong power minister berkunjung ke nak lek sarkar kalau baik kejing yo nong joki ne kade ke ba kejing temu ban penjat ya kami asial te ngiru kembang isu ai example kade ba ka jing tre ladang ai company kamtam ngi apa West Industry ni ya ka health department bakwa ai siaka wi sakini NGO
makin pej yaki hospital anak kendong ini kamu kejing tak yaki pajak kejing marak kejing nomor ba kejing tre jong kini ki company kamdei kejing mentoi kamtam pajak dari kalau nggak pakin wan balik business ini ba di pajak iwan ud hakmat jengi ipan jerat kamtam kinong tre ro kimji otulom adu ndreu nyo benai nang ta ki doktor ki lis kena kendong kimji lek berkisah ko sinong bat staff ro kiduna bahan amarba kajik thu jo ki ke baku mangi ong kalau ngai kini ofisa teng habat perkat bahan kalek sarkar siapa IT yang kini kiki baru kini ban pe kajing umno manwara ya kajing to jong ka jelahi ni ba kalek sarkar ro hakini ki por bale kalek si ki bun kiwi ki sarkar bale ro kila IT haki company simat ki jingtrai bakar ni pun ki satu lot nang ta ki aidau ki persanga ya ki jingtrai ki haban revise ya ki rate nang ta ki baro nomor ka ditang ka jingla business ting pintu ya sarkar kamtam ai ki amne jungi kasih ki diban kendet benreu bali ngin cha ban yalam ki wei pa andre ni isibun ki amne jungi ki bastan ka ki jikran te karne kadega ki jing bakrau nomor ba ki mali jengi ki long ki si samkmon ki ngla bani sikmat da de da dan kam ya jing ai bor je tuai tinga kentu ya ki mali jengi ki long khmat bakin kenau bakin keren helor kan ka benta nomor da ngimla bani menta anda la IT no ki ya kan ga project kan salong ka jing bapi ya kasarkar berkunci ka jing ai pat ba te ngapentu ngawer baro ke seng balang kipat ba bikin kimdai ban yo thia ne kin sisma ko kan ka benta nang kumbang ikut man kapor ke jing jong jing sibil light ne ke jing de ka light te mentahi di ban kedin beru siapa kata ka ke jing IT ne kata jing dia ban sawan ka yangi tingi di ban hikmat ban persya ban kaleng jongi hi ngin yang persya ban ngin nam sya dalai leru maka sarkar kan ya hikmat dari berlilam gitu.